i vaše prosvetenstvo također sa služitelju i u Hristu brate Episkopatimočke Arsenije i Ilarione, uvažena gospođo gradonačelnice, gospodine generale, časni oci, braćo monasi i monahinje, braćo i sestre, posebna je radost i blagoslov za mene da dođem u ovaj saborni hram eparhije Niške i više od toga u sam grad Niš, u eparhiju Nišku. Poseban je blagoslov i čast i ja sam danas izuzetno duhovno i emotivno ganut. Pre svega zbog toga što je Gospod u pomislu svome hteo da uoči Lazareve subote u okviru 40-dnevnice Velikog posta, pred krajem tog posta dođem ovde u mesto gde je pune 3 decenije stolovao kao episkop Niški, blažene uspomene patrijarh srpski Irinej, a koji je više od 10 godina bio na čelu naše pomesne pravoslavne crkve i sa kojim sam ne jedanput dolazio ovde u ovaj grad, u ovaj hram i služio svetu liturgiju. I evo baš uoči Lazareve subote i sutra, ako Bog da na Lazarevu subotu, služit ću ovde svetu liturgiju, dan i praznik koji istovremeno bio i slava patrijarha Irineja. Siguran sam da je on danas duhovno i molitveno sa nama i nadam se da nije tužan, nego da naprotiv u najmanju upućuje svoje molitve za njegovog naslednika ovde, ali i na tronu Svetosavskom, i da se moli za sve verne u eparhiji Niškoj, kao i za čitav verni, blagočestivi srpski narod. Malo je reći koliko smo njegovom ljubavlju, njegovom mudrošću, rasuđivanjem i smirenjem poučavani i koliko njegov primer, kako vreme prolazi, sve više i više postaje jasno i nama, jeste primer kojim se treba učiti i kojim treba slediti. Naravno, velika mi je radost što dolazim u eparhiju u kojoj je u ovom trenutku duhovni domaćin vladika Arsenije, sa kojim i moju malenkost vežu duge godine ne samo poznanstva u Hristu i u crkvi njegovoj, nego istinskog duhovnog razumevanja i ljubavi još od vremena kada je on kao student učio se ispod skuti duhovnih, takođe blažene uspomene episkopa Žičkog, Hrizostoma, koji je započeo svoj duhovni život na Kosovu, koji je izvorište svake duhovnosti i svakog smisla postojanja svakog pravoslavnog Srbina, ali više od toga izvor lepote i duhovnih plodova kojima se hrani čitava pravoslavna vaseljena i u naše dane i pre naših dana sigurno je da će tako biti do kraja sveta i veka. Tu je započeo svoj duhovni život vladika Hrizostom, a onda razvio svoje duhovne grane i troškove
toga vremena izabran za episkopa najprije Banatskog, a onda potom i Žičkog, gde je svetogorskom i svetosavskom duhovnošću, sve pravoslavnom duhovnošću bodrio i duhovno hrabrio i dizao mnoge ljude, a među njima svakako istaknuto mesto zauzima vladika Arsenije. Još od tih dana vezuje nas ljubav u Hristu i slobodno mogu reći istinsko i pravno duhovno rasuđivanje, razumevanje po mnogim pitanjima na potpuno istovetan način. Zato je velika radost što sam danas ovde sa vama i naročito u gradu, kada već govorimo o korenima i o semenu duhovnom, iz koga je poteklo seme, a iz kojeg je onda za čitavu hrišćansku vaseljenu rodio plod istinske, prave, duhovne slobode, slobode u Hristu. Seme koje se zove, već pomenuti u slovu vašeg episkopa i našeg brata, Sveti Konstantin Ravnoapostolni i Veliki. Onaj koji je u najlepšem i najdubljem, najautentičnijem smislu te reči istinski i pravi demokrata. Demokrata po Evanđelju Hristovu. Demokrata kakvim bi hteli danas mnogi da se predstave, a zapravo samo pod retorikom i praznim rečima pokušavaju da nametnu sebe i svoj model postojanja. Dovoljno je samo citirati ili parafrazirati rečenicu svetoga Konstantina koji kaže da svako u njegovoj imperiji, a to je bila čitava kulturna vaseljena toga doba, ne samo može, nego i mora i sme da se moli Bogu na način kako mu odgovara. I svako ima slobodu da bira svoj pogled na svet, da bira svoj način života. Međutim, da ni na koji način ne ugrožava pogled na svet drugoga i način postojanja drugog čoveka.